Inspektor Kordon. Wat akan dong balaj tang imiau ru. Ngan wat epi bat penam laj nak ti jong ka. Ini mau tu inspektor bon temai. Saya pikai adukan nu lawan le. Tang ba tip me umen jong karisa usaan yang begini hap. Tang bat hi ko bai nyan yai ne tang bat hi shilin ter ka jing em tang bat hi ko bai nyalarai. Namda ketiye kene kakam jangan kade po kich shabak kich namti eye. Tu kitrok ke pikam balai people like no don give pressure ne hakana korkom balai kiri jong high level ne Hakmat jong ahi. Amdan high level dan low level. Amdan bahek bahan. Barok ki long lut kumju. Ya ki kanti ba phila clay nakular kin om sap ai jimut jing perkha shapi ki hai jing e chonga jong pi kin om ya phe. Ka office u district sports officer Riboy district ha ka jinge trelang bat ka office u deputy commissioner Riboy district menta ka sngi ka live huai trick risau kila penlong ya ka fit India run sau point not ya ka ne ka jinge kop mare la yo ban sedang nadu ka por nyo bejem step balas dang man mare nadu Indo Stadium jong ka snong Saiden bat la penkut pat hadu NSCA Indo Stadium lang kedai. Hakani ke jinge kop lawan ban kawe lama da uba RB Shadap u presiden ke RBDSA haka jinge don lang uba Bobby L Nongbet u district sports officer Riboy district lembat ki wede ki officer hakani ke jinge kop mare lawan mani simbenta hadu lais pa san pengutam kiba kentup nadu ki kunsamla kentei bat cenrang ki heprit bat kirang ba ki balasan karta haba pai syaka jing ya mare katup jonggi senrang usamla monas bongrung ulawan hak kerdan benengkong usamla erisar sosyang ulawan baar usamla lapan kraw thaba ulawan hak kerdan balai hak katup jonggi kente kasamla barisha khamdek kalawan hak kerdan benengkong kasamla sil daris magri hak kerdan baar bat kasamla barilin silyang kalawan hak kerdan balai bat ya kanam kibalasan karta layo na keliang ki senrang u iban suklang war lang a bat nak liang ki kentei layo dai kong sonara rani bat ya kanam ki barit tam karta na ka thup ki senrang layo da Leonard W Narlong bat nak ki kentei layo da IP ban rai khongai na ka liang ka office u district sports officer nongpo kalapan kreru da ki khusnam bat ka song pisa sha ki nong job kata san hajar sha ki bawan nengkong sau hajar sha ki bawan baar bat lai hajar tengka sha ki bawan balai ya ki bawan mani simbenta ha kerdan ke barit tam karta bat ke bahe tam karta la same ki mar si hajar tengka fit India Freedom Run kebaga the whole India kila benbek bagadan ko kupne ke jimare kene jimare kalau na ke bentar ki ko jikya jupi bagamet ke phat jupi kalong ke fit bat ha ke ko por ba melong ki bayu ki ba bianut ha physical fitness kene ke ta ke ba melong ya kene bat ba ha pe ya kilika ya ne fit India Run ikamle haki city lanya haki nomba namal ki bring besyong haki nong sor haposor kimyo menteri berkata ini kinong gendong dibalik belah man kasngi ru badangila kabha tam menteri nila along exercise man kasngi mani natra di kena ne baro di kena nongrep bawan lagi beduk ide nongrep sudah wala bisa kena hamnya ka sor nongko ru ibabun nangi kidi kena yorap
Tekane bade ka sulong no ka batira bibi bade simenta. Bade jira bibi man kasni ka perki ya ka ka phat bibi kata bade ka fitness. Nganget ba kini kil ko organize ya ko kini haple himan ka po. Bat na ikra sibut ngayu iham ni kan kikna badalit ba. Ya simenta. Kani ka pergi ka dak ka ba wat kibil kibacakan sanong dong ru sedang masutu ya kani ka fitness ya kani ka jengkam bangin telong ya lagi kibriu kibakot kibakya lamba ka jimare nga yosno bangati betaba man kesnem ki dunia ya kani hidre undabune man kesnem kirana labun ha kalau belum balungkot kani ka kilometer ne ngamtil harga betul kenapa dengan bayi officer yang kadiero namanya Syekmat kita organisasi dengan mana kapor wat mengiru nak RBDSA ni don ngoi ditemu bangin tolong kali boyron tilano ngile ya kata ngisale lasim snam kita ditemu ha kajindap jongga jindap santos nam jongga RBDSA ngilap ngre ya ki projek lane ya ki kambaro ya ki items nak betaka snam arajar arsau bangis ka makalong ka way naki item kan long kene ha kamila man selong kajing mare ka berlong kajing ko cikia ya di baro. Kulo sibusa